Oremero irumiri ni mpithukiro chia maitha atongiria kathumba ibonekete kuongela kayuko ukoni ontobo akire mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru karambuka ilemia wete gaita kara kwagia mpithukiro ni Ekuru na Baringa ikabune ni akienda thirikari kuongela kathari otungatira thinai no akiaria ora wari MCA wa Kithinturi Beatrice Noritie atongeria weka nthimilwa moyo ya gisiasa na kwithira baki ya mwibo kendo chwirantaira thina ya wamba pwandithira yonekete otabarikia kaunti ya Meru. Mwandiki wetu Andheto na tutaririe chionkuluki. Bunge omwe Ekuru karambuka ilemia kagita karia akuriongirite gikundi kimwe akoba mbeca na masukuru primary erinda ke baite ne twakirotera mando ya gutana mbere kya mbithukiro na mawamba akigo ntububu kagita karia bwathithika antu bara betho abe gwatine ni Ekuru na kira kiumbi kira kebare amantu jareja jajau Ekuru ibo bethero bena thinera nyingi na inya ana na ndi nya ni gitara school fees tamu atete kuinga kenda turi atamu wingi na ndi nkona ukethera kwina thina mantu ni akimbecha nuntu bangombe icetu iretire na nuntu ndi Mwekuru ikyo nkwiganwa murimo ja Mwekuru ura wiga gwakira tukimuinya ura ogikirite na ndi Mwekuru na itu tuciara na itu tubarera na akuru bau betu baba tutetherie bau barathira rithagia nau na bara barorairwa nau nthaka cietu no icio citutetherie na ndi nkuigua ndi na keba nuntu wi losi nene muno ki aturi betu ba Meru gitumi nandi akwenda thirikari ithogitonyera untu bubu ko undene muno na gutigira bu kuthira nikenda thiri kwe kiondekana ende keriga twari na mantu jau nao pa Pokoti na nara kwita Marakweti na Baringo na ntira kuigwa nyaka ng'ombe nyaka mwe getete nuntu ibaru na jathira akwa Meru atwe na manjiki jariko ni atia imbireo ire ubarema ketha iba umbere kuthithia naria ingwete kinya na abakaromba lakini sahi tunataka kuona action actually tukonoga pio ikuona antu baikwa na batio kwa na etumi baikwa nuntu bwa agaidi kuma na untura iwinge untu bara bwatimbaru ne MC wa tene wa Kithi no itirekia ura gwiteka gitaka tika one time ka two time ende gutigera thineje ekyo ekirwaneo ne thira two time wantu wetu baikuya we are wondering turenda kuwa kinya one time we kinya bo you unite one time two time we unite thina kya ukuma nyumba njoka ukuma nyumba nyabukuru ya Mwekuru ku boya mete bota bukora njokera bo choka ndone cheru so two time one time na kinya bara bakinyete yellow line but kinya one time kana two time pa unite yamwe we fight this government because it's like kama support banditare kana banditare akyo support thirikari kiritirekia kutibiri kuthwa kwena mpathu kimanto ya siasa kagita karantu bakutha bekwa tiania east tiania west embe na antu betu bakuthira buru na getugura ke ndiari PR cia tongoria ba indaigiru nyoba kana na bakiwa hii tutachukua hii thirikari no babati kurwa mabubu ya arume mapiaro thari TV ne bokone kana TV ne lakini atu beto bakwendelea ogwa tuthikite on daily basis tuthikerwa yetu kathikara unene na muthiene mubunge Mwekuru karambuka ilemia akethwa akiwa gitikira kionthe Mwekuru ndakwenda kuromba aburi kuromba akimenya ati no buri kuthwa ikionereria ki antu baba ingi kimanto gia giotongeria itu kwenda dignity ke atongeria Ekuru kana bote kwenda ubwe nya Mwekuru achita tukone Mwekuru kuomba kuona niria ke ana betu nuntu Mwekuru kana mutongeria ria ararunga mano itherwa ari guruguru kibangi na ndino mwankether ona ni example ile sikwethera icio njaga ge community o community Muthuri Muriuki Mweru TV mutiriro kangangi.